Саңа луқтақтар аттара Ричард онна Эффи састара бире алтата бире түрдүгер сылжар. Ветеринардер кәтен көрүлерин ахан номну ортой дойду көлүгөр үрүн кубалары серге усталлар. Бастакы күннере этеңге ахарбыттар. Туманнан көтөрдө бут бу. Улаханның атаңыраваттар. Киннерден улаханның сахибатлар. Бу көрөгө күтүс. Шуат уста жаллар. Агылар силлер. Улаханнан туохух. Ахылыктарын көрүнгөн улар патактар Ленинградка курдугу береллер. Кара кубалар буспут группалары, балык, эрилибит, эт, итенне сибехе окуруа тахан силлерин ордороллары бит. Саңа хайыннара Семен Санников бихеха устар бөлөкка ахылларын көрдөрөргүмүта табыллыбата. Үеренелик болоннар туора жоңго чугахабаттар. Кубалар билеген ортодойду зоопарк условиятыгар үеренеллер билиңите көрөчүлөргө чугахыйликтер. Көстөрүн курдук киннер күөл ортотугар сылжаллар саңа келбит болон олус сәрехтер. Бихеха саха сиргер манны көтөрдөр суук болоннар жон олус сәрген көрөр. Ордук оголар айылга көрө көстүүлак кубаларын сәңәреллер. Бу өктөм лицейнларын оголора анан менен саңа көтөрдөр көрө келбиттер. Мен впервые көрдім эти икки қара кубаны. Маған нәрелер көрәтен. Оны кинелер иккен наға кірі ойдар. Оны тұмсулары әме көгілдір. Онтон қара кубалар бир дойдулақтара тыға лоқсион олар. Эме Ленинград зоопаркатыттан келбит атырдақ тыға қар әбелер саңа уяларығар үйренелер. Мен қая нәрелер, үйренерелер. Жонларға, посетительлерға интерес бар жонларға. Саңа кыл келен шөбай болын. Қата кығыларға күтияқ сейлер, перепелка сейлер. В основном живой корм сейлер. Бу икки көрүң саңа көтөрдөрү төрөтөр уатар сылтана албыттар. Онон табылыннагына эхил қара кубалар төрүөк беректире. Онтон харабелер састарынан өссө да кыралар. Мария Дмитриева, Иларион Федоров, Вести.